Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Noonu Atoll Councilge අතරවන දවරුගේ තිම්මන බද්දලුමා Noonu Atoll Council මෙහා මෙම්බරුන්ම රවදන්නවා අධි කවුන්සිල් බද්දලුම් බල්ලවුන් ගෙන්නවා මෙහා නමස්කාර බදන්නවා නිරේගේ බද්දලුම්ගේ Haaziree අලවන් දන්නවා දාන මේතුමාඩු දකුණුපුරි Atoll Council හතරවන දවරුගේ තිම්මන බද්දලුම්ගේ Haaziree නියෝගුත් වඩා ඇතිබේ මේ පුන්නකි Noonu Atoll Council Rais Muhammad Bashir, Noonu Atoll Council Rais Hussain Abu Bakr, Noonu Atoll Council Rais Muhammad Rauf, Noonu Malendu Council Rais Muhammad Hassan, Noonu Landu Council Rais Abdul Aziz, Noonu Lohi Council Rais Ibrahim Muhammad, Noonu Miladu Council Rais Abdul Majid Muhammad, Noonu Magudu Council Rais Atullah Nasir, Noonu Manadu Council Rais Abdul Rahman Sabri, Noonu Holudu Council Rais Rilwan, Bedhalu badhaluvun duko vada and now is Badhalukurumah ama paati aikum alunne badhaluvun duriya kenda meogot badhaluvun tibe khuddu council rais Muhammad was arpana kurumah kende jine khatare pane aye Egar member type council badhalu behey to meogot behey oriya kya badhalumge puratama meoti agenda pass kurum ibe funna agenda wan kurim bes onuwa salgon agenda dannawan पुरतम एजेंडा में होती पूरी बदलूं के यामिया फास कुरुम तेम में होती Noonu Atoll Council इदारा के बैंक अकाउंट तंग ऑपरेट कुरुमा behey को तो गरारे पास कुरुम या और में बैंक का मुशालन जे गरारे भी बैंक एजेंडा में होती Noonu Atoll Council इदारा का मिहार बेनुम कुरा पूरी तो इंटरनेट हिंदी में कंडे हालत तक दिमाग है काउंसिलों कुरंजे मैं मसकत जेहेतीवे council के badhalun taka masekke abadu skurve intizam ek betment taka ehem operator ek paratum khas ko Dhiraagu Internet hiduman neguma council pass ko dinu edu ei internet ehem operator benu kurani riya ehem operator benu kuruga corruption magpaiwa amaka कम वेदान की council pass को पुरंजे कम कम देखे pass करा गुरु ने तिम्मना आइटम का में होती Noonu Atoll Council के hingaa gavaaidhu council अंगालो हushaelhun adhi ni gavaaidhu tibepun hiyaalu mashvaraakurun bengonnani ege pahun council hushala kantattaka behey to mashvaraakurun ko vote kame nimanje puri kankama vote ege terega account operate kuruma internet hen idumate operator beenu kurumuge minimum dere irad kurabyawu vote hingaa gavaaidhu behey ko tum vote nehida anu tibepun hushaelhun engotaka asia vote ka hidan hingaa gavaaidhu behey ko tum LGAMS elhuun में हुरिया council तक draft एक पूरी मानी पोनुआ hingaa gavaaidhu parawa pass kurumah kala sone edipa namas nihar anekas hingaa gavaaidhu anekas LGAMS isla tak gennawa ka isharak ko city en asoti me ko hingaa gavaaidhu ne pass kurave namas elhuun
මේ උම්මේදු කරන්නේ මිහාරු hingaa gavaaidhu algon menna penna gota hushaelhun bahu ibe punna swisna adi mashvaraakurun bagutu dipenaka adi laswegen kuriyangen hafta terega Dhiraagu hingaa gavaaidhu faas gana sawa LGA ge mashwara algon menna dipenaka ehma agenda faas koddinuwa kemme council member ungari egotum me faas kurun pennakama nulis badhalukurun jas divepulum parak vepul nan algon denneni roll call lega bitalu enna magudu council rice patul donas patul adu varam madu paum patul do yang algon dana embadu council rice Hussein शुक्रिया एजेंडा में एक को तफास करन तायद करो Landu council rice Abdul Aziz एजेंडा का योग्यता पास करा अलगोने तैयार करा Manatu council rice Sabi Alun agenda yoग्यता आणि पास करून तयारी करू Urdu council rice Rilwan एजेंडा शुक्रिया राइस एजेंडा हुरिगोता फास्कोर आळगोंडु स्थायिद पुरा Malendu council rice Mohammad Hasan Malendu council rice algon agenda yoग्यता पास करून तयारी करू Koddu council rice Mohammad Musa algon agenda yoग्यता पास करून तयारी Lohi council rice Ibrahim Mohammad एजेंडा योग्यता फास करा तायद करा Niladu council rice Mohammad Abdul Majid ad एजेंडा हम योग्यता पास करा अलगोने तायद council badhaluun tibe variyan karage ittifaq agenda paasi em agenda suratama item urim bebifawa badhaluun taw yamiya ga soy kurumu kanto uri badhaluun ge sisara ko ikota mihar hingamunda hingaa gavaaidhu gothun online kom bebe badhaluun terega soy kurive intizam emema algon men mewagutu uri badhaluun ge agenda soy kureka wenne namais badhaluun ge den emme awa dimawa badhaluwa magutekka uriya memberunge soy kurive intizam pawna avajasa ettanun soy ko panettana konumun dairuga dimawa goteki emme bahun soy ko ponna me yaumiya saafennu anikkamaka dimawa goteki miharu puri hingaa gavaaidhuga algon menna kanne digital ko soy kuruve gavaaidhu tanen nude me maya ekkom me yogutu ekko bayan kolla algon yedana ehma Noonu Atoll Council ge idara ge bank account operate kurumah behey gothun me garaaru pass koddinuwa agenda ga prathama item garaaru avod hiyaalu garaaru pane me yaro soy pura me hunna program brief kom kiya to कार्य देना आडमन asal bebe sokrewan datta bebe sokrewan ada algoritme bebe sokrewan tamam ya ya algon ne kana
ada kalau memang council control garaareh ki puri council member geswe baati ko ya rala india council rais ge soe account operate kurumah dena kurumah control garaareh ege kira idari e mozaba ko algon mengi baitu kurumah miharu soe kurumah kanta kuriya dani විවගතු කුරියද්දානේ ඉදාරි තිම්බේ කුලයි අලගණ්ඩා අධි assistant director සයිද් ඉබ්‍රාහිම් assistant director අයිෂත් මිනාසා තිම්බේ ෆ්‍රොම් මියාරසෝ එකුම් කතා කුරියකින්ද ඒක ඉතුරු අලගණ්ඩා ඉතුරු නිකුරණි council ගේ rais මොහමද් බෂීර් අධි council ගේ assistant director අබ්දුල් හමීද් මේ දෙපොන් ගේ නම් account operator kurumah මිෂාලා නිගාරාරු කුරියක शुक्रिया एसजी अकाउंट ऑपरेट कुरुमा पास करा गरार या गुले को तुम बस मेंबर को पाकुरम बेणवा कामे होती है एंड्रेस अमिल्ला लिमाउ नंदना पाकुरिया के अंदर ಅದು ಪತುಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕಾಸು ಅಳಗೊಂಡು ಗಾಡು ಸಾಪ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ಅಳಗೊಂಡು ಹುಷಾಳಮ್ಮಿ ಅತಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದೇ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ನೆಗಿಪನೆ ತೀಮ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಇಂತಿಹಾಫಿ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ತೀಗ ಸೊಯ ಕೂರಾಗೋತ ಹಿಮಾಣ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಾ ಗರಾರೇ ಪಾಸ್ ಕರಬೇಕು ಯಾ ಏನ್ ಬೇಬಳೋ ಕಬತ್ತು एजेंडा आइटम का मी डेंगू आइटम आलगोन कुरिया दान तिबेटों ई गरारा बेगुतुं तेगितुरु दलनवाली तुरुवाके भागन पुरवनियो एके पॉइंट दे नूनु अतोल काउंसिल इदारा मिहार बेणुकुरा इंटरनेट हिदुम केंडे हालत दिमावाती काउंसिल का कुरंजे मसक्केत का बदलून त बेवमा हुंदगु कुरिमति वाती इंटरनेट इतर ऑपरेटर दिरागु ಮೆಗುಮಾ ಬೇಗತ್ತು ಒತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಕರು එහෙම garaareh ඔන්න කමෙමු තිබේ පුළුවන් එකම අපි දෙකිලවා ඔතේ පා කුරුමේම පහුන් අලගොන්නේ බෝඩ් එක ගොස්ගෙන් පාස් කරු ඒක පාස් කරේ शुक्रिया වල बाकी කමේ පා කරු මේනවා අම්බරෙන් නිය අංගිල්ලාලා පා කරු කුරියක और बस बेफ्लॉग अंगिला में टीम आए हैं देंगे एक एजेंडा आइटम वालों ने हिलाना हुसैन 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒏 काउंसिल पूरे के अंदर हुसैन आडू हुसैन आडू जैसा म्यूट है तुम्हें यार මියාර හොල්දත यार आजा ಅದು ಅಳಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಗತ್ತುಗ ಮೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಮಸಲೆಗೆ ಅಳಗೊಂಡು ಬರ ಕಂಬಡುವ ಮಸಲೆ ಏಮ ಹಿದುಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಹಿದುಮೆ ಫುರಿಯಾಮೆ ನೋಲಿಬಿ ಅಳಗೊಂಡು ಜೌಸಾ ಅತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಮಿ ವನಿ ಬರ ಹಂದಕು ಫಾದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಇದಾರಾಗ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಬಿಸ್ ತಂಕೊಳೆ ಲಸ್ವೆ ಗೆಂದಾರ ಕಮೆ ಏಮ ಅಳಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಗತ್ತುಗ ಹಮ ಏಮ ಫರಾತೆಗೆ इंटरनेट एम फराते को आगोन में ना जेबे ना गोता का कं कुरुमा किया मा आगोन तायद कुरा का में हासे को मी धीरागु मी ननी तो इतरो ए मालगोन वर तायद कुरा मी एजेंडा का मी गोता हम धीरागु आगोन में इतरो इंटरनेट होदा गया था बड़ा शुक्रिया केनिकुल दो राइस राव माफ करो बा आगोन गे
council idaraage mi wagutu uri saawaya mi huriha wasiyata medukendi hoati phone wadege meeni then alona rice tikurawa masekke kurawum internet Dhiraagum via suridum via sam hodwagen algon men avassawa jalsat bevi mi hidumettan awahad devena gotin haddewa hama warabbodo fene hama shukriya ituru beblaku wahanakka netumay korgon irege muhimmo agenda item Noonu Atoll Councilge hingaa gavaaidhu council hushaelhun adi mi gavaaidha hiyaalu mashvaraakurun hulwat den algon gantokkani mi mire hiyaalu mashvaraakurun hoda nimmaka vesno hen namesti vepulu maganu ottega faakurum benuwa kankam mire raitunna adive gota faakuma kiyama emme edegen ba kame kumme vepulu kos fursat laumu ekanka faakuro banakam ummid kuran adi alun menge mi hingaa gavaaidhu fonoita gaganaka dolu duwaskaru edana meva umme swarakati vepulu faakure kankam badhaluwa kunnaanakam alun midus kure den mi faas kurun alun benu mihar faas kurun mi laswa lasmug sabun eta khamek lasse eta baal kame lasse hingagat faas noko nek mi model ga gaanunanga badalai ko hingagat faas noko ne alun council aning ngama hingeka council tere inganje kankame ve siyasattoge kankame ve alun men katten emma ni alunu hingaa gavaaidhu tivefuna present kolla adi jalsa balla raitunna salgon hingaa gavaaidhu present kuran benu emma bulasa gotek gagon naganu kankam baakurum hingaa gavaaidhu ge magan maksad teriyan algon ehing by gavumatoge council toge hingaa gavaaidhu dirasa kuri itura barabada paako ponna kame ituru ko ponnan mi gavaaidhuge sababun council hingumge zimmadar kama effective adi efficient kan kashor kodde ne kashor kodde je mi rajyega gaanunta gavaaidhu nuni siyasat kandalaayruga adi tankolan alun menno des diretti adi diretti elimata me bastaka dive bas mes pure ting beploka me bas pok dive bas engeni via angal pa kollam effective kon kamek kurun efficient kon kamek kurun hingaa gavaaidhu ge emme bod maqsadekama ehin duniye gavumatoge council toge hingaa gavaaidhu aanmu kon komme hingaa gavaaidhu ge swaha kurate passe hingaa yapari des council des effective efficient kon em alone ede bas ingresin jahapa me hingaa gavaaidhu swaha kollam benuwa kamen swaha kol council hingumuge hamata kiyapa aanmu kon onna bay alone tukkopan defu penna effective gotuga masekke kurun nimmunta nimmumuga aamuraitunge masla himayat kurun Gudrati wasilattaka mudala infrastructure demehettini usulum musaniko taragi kurumah effective kon hidumetta dhinun democratic usulun raitunge puriyama bæverumay hingum heo verikamuge sifata demehettu e takhlaga gaanuna gavaaidhuge councilorna council toge muzzapun amal be temyannani council raisa nab rais intihab kuruma gule gotum muri maatta take den alun men mihare men swara gaanunu wes ekama directions saaf konde vipawori kamka demyonnani council member ak wakibun council nab rais ge itubaru nekama negum mikahaka council rais ge wajibta taka council nab rais ge wajibta council member unge masuliyata council hinguma hawalwa qara council ge rais tuttinaga halatuwa council hinguma hawalwa ni council ge nab rais
එගොතුන් රයිස්ගේ චුට්ටි මුද්දතුක කවුන්සිල් නෑබ්‍රයිස් කවුන්සිල් හිංගුමන් අතොල් කවුන්සිල් ගිදාරා ගායමු නුවත වර්චුවල් කවුන්සිල් හිංගුමාමෙත් රයිස් චුට්ටි දැන් නිම්මා කවුන්සිල් පොතේ කණ්ඩායම මාන්නේ හාර මේ කොරිඩෝ හාල්තා ගොඩිගේ වර්චුවල් ගේ බෑග් එන සොතස් අවගණ්ඩක ගාවුද පුරවේ වර්චුවල් කවුන්සිල් ඉදාරා ගිදාන කමකක් අති Council badhaluun. Council badhaluun ta behegen mani debaka she council ga aanmu badhaluun ta council ge kulli badhaluun. Council badhaluun ge gaanu ni ada council badhaluun me beveni jumla debaka ebba buren gina member on Haaziree. Then mi corridor arata ves guligenna ikkon LGA के ड्राफ्ट के स्वरबड़ा इतरु को फेब ज़मानी मुआसलाती वसीलत का बेनु को के काउंसिल के बदलों तक बेनु यार मी एफद बदलों में मिली बेबनी से को मिहार हिंगा गवाइदा को मिकम का यहाँ बड़ा साफ को इशारा करे पहले मेंबरों इतना का जमाओं के बदल का ज़मानी मुआसलाती वसीलत का बेनु को के काउंसिल बदलों तक बेनु के इख्तियार काउंसिल राइस लिमिट Council badhaluma agenda kureha kankamu kodumina bala memberun ettanaka jamakoke badhaluma ge ikhtiyaarus council rights certificate zamani muwasalati wasilate medweriko council badhaluma bæri parataki badhaluma Haaziree paratek kama khanda eleni annani vihalatuge badhaluun fashionistore nimende medukenumen neti adufora gothun hurikamugavu zamani muwasalati wasilate beenukoge badhaluun beewuma riyasatun kandalapabun zamani muwasalati wasilate beenukoge council member notu memberun take badhaluunga bæveri puran riyasatun kandalapa riyasatun kanda eluma bahuwes adi badhaluun fashionistore nimende medukenumen neti adufora gothun kurumu uregen Haaziree kama de ekan ka tibepulun adi visne unrangal demme embadu rais pa korave internet masale adu kendi ko wade pahen meba dima warakina pa ekama ko Haaziree to nui to kandala ni to epada kankama tibepulun comment korawani kama kuranga Zamani muwasalati wasilate beenuko ke beve badhaluun tawga vote deyiru bahus kurevi votan aha masala tawga vote dendi dembani annani gothun kuren gotakashe riyasatun komme member ege nam wakiwakin ibbumu e member e vote degen angabawun audio inwata video emme saafwane gotan amaku e demme algon men Haaziree me ishara kuribu nuwata badhaluun beewuma beenu kurave zamani muwasalati wasilatuga nuwata application ga member ka kandalipawa login medveriko waki goteka vote devene pada gote kandalipawana medutaka vote devena me zoom ga hore hand raise kura emma avane evani ekan jeheni adi ehen etcheka paha kura beenu kura zoom ga vejja vote devoi मैं अलगों ने मुहिम बाइक पॉइंट तो मैं पाहा करनी ये तो काउंसिल badhaluun ge बेन में ऑनलाइन करनो तो ज़मानी वसीलते बेनु को के मेंबरों के सोई कुरंजे एवरेस लेकियो में एजेंडा सोई कुरं का कम का एवरेस लेकियो में वानो मेंबर के डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सोइंग एलियो में का कुरेविदान एगो तुम badhaluun के लेकियो तो काउंसिलरों के सोई तक कुरेवे का काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल का शब्द कुरुमा em algon me emme digital soe ada de nimase ke kuriya kende e kolon ekan korwa unnan kamaru council badhaluun taka raitum wade badhaluun ta beluma adunum kursa denu council badhaluun taki aamuko mulwalaage ba badhaluun council badhaluun ga aduwaham wanna ms parata council badhaluun ga ms wahake dekma box ga bæveri
bahusga ebbes haisiyatukum bayanu pursen debe badhalum ge aduwan panna ebbes parataka badhalum puriya gendiyun datiwapa ebbes sawar himaki manaka council badhalum ge agenda korefa kamaka guluken council beenwa mawlumata mashvaraakurun ekek parataka council badhalum taka bayrum ge dawat dinumuge bar council raisa limike council ge aamu badhalum ta bawa duwas mahege waki duwahe kandeli daane me aamu badhalum bawan adi maduwege mahago efar badhalum bawan jevata lazim ko vai khane council ge aamu badhalum ta bawa tana waguta gadi agenda deduwas kuring council member na ponwa pa council badhalum me bavanya aanmu ko raitunnaves eduwas kuring badhalum bawa tana gadi council idara aanmu ko yudan karo council ge aamu badhalum ge agenda council member ko jalsa ge agenda ga kamen himanam beenum wa nama hinduwas kuring liyumun council rais angam wa Noonu Atoll rajita kunot amilla parata kunot vyaparekun council wakikame hushaelan beenum wa nama ekame council idara meduruku council hushaelhun council kulli baddalu council ge kulli baddalu beeruma maduwegen council ge tinda koledda memberu ei ni council ge vejja hatare memberu tinda koledda ki first memberu edijja council kulli baddalu beeruma council ge baddalu ta bahus wahaka dekkum gadabuta bahus kuran bagutu dhinun nikala bayar marta dekuri maslahat mushwara halat badhalumekka nimma kamaka council member ekge maslahat mushwara halat council members member ekge ambimiha not pirimiha not dariye not mamma not bappa not ebbanefa miyege maslahat himene not vyapari pada dhauruge me kamaka medu council ga mashvaraakurun member ku badhalum bayru man council member na council hinguka masayakura is mazhabu maslahat apta aanmu adi maslahat mushwaruma goleyagutun dimawa masalatan hallu qur'an goin himene best practice a egotan amal qur'an gotu tafsil himene gotum baki usulen hada council pass ko amal qur'an algonne itu tafsil usulen hadan je kaman algon dekeni maslahat ekamaku mi gavaaidhu ge pahu baga meswaraka usule bara tafsil ko algona Vishnu name tafsil ko himana hawan maslahatu ke wa council pass kura garaartaka amurtaka nimuntaka kantattam aanmu kurumah council badhalu sillukurun council badhalu not badhalu by sillukuruma badhalu ge riyasata kandeli dana ehen namaves annane kankamun kamek pura alatekka menuvi council badhalu not badhalu by sillukura ka kandeli nede ehennunni uriya badhalu me samakuranje
badhalume sirru kurawani hama ekani muwazzafe magaman ayyan kurun not waki kurun not avdage tewalen elun councilun dawwayen upulama not jawabdari uma tayyaruwa halatikka council ge maslahata not emparate ge maslahata najaz faida not gellume lidan pada kami badhalu ga mashwaraakuranama mifata kankama ekani council badhalu sirru kurava council badhalu not badhalu ge bay sirru kuruma hushaelhunama sirru kuran jehne kiwegen ka bayan kuramwane sirru badhalu ga garaareh amure gavaaidhu usule taraggi ge plan pass kornu merave demme ane hem baabe raitunna mashwaraakuruma raitunge badhalu me ba algon tankole godak tafsil gun kiyade to badan raitunna sakka mawlumat ko council notice board then me zamanu kaviya website nu Facebook page nu riyach kamak sriya kureda adi wakiwekin ehen levis dan gawa council ge notice board gunot council idara gannani mawlumat penna unnamane badhaluge yawmiyata ko tere sirru koppa nuwa yawmiyata paskofa taragi plan land use plan paitu yaharuge ahari report male report audit report kuriyangen aharuge masakkat tawala budget council paskofa garartaka nimuntaka amurtaka gavaayataka usul mitake aanmu penna unnje raitunge badhalu Rash Council taku raitunna bawa badhalu taku Atoll Council raisa Atoll Council member na bari vidan raitun badhalu bawa tana gadi tarihu Rash Council idara adwas kuring Atoll Council idara liru matama ei raitun badhalu bawa ganunuga ves bayanko ponnugotun adwas kuring raitunna sa durala engenje me malgon mendekeni Atoll Council member na ves ibefuna engenka nikamadan tibepulun adi islahin tralunyas paakolun zamani muasalati wasilata beenun koggemmes rat council takum baaba raitum badalun tagga Atoll Council raisasha Atoll Council member na ban raitunge eduma garaaren amure gavaaidhu kame pass kuru kanuna gavaaidhu council difa bharataka masuliyat ada kuruma ekashingen ba gavaaidhu usulen hingaa kamegga usulen neti hingaa kamegga Atoll raitunge teren dihen insat raitum petition koppinama salis pasdostereka gavaaidhu hada pass kama kodde adi mifada kamaka petition kurane daayani usule council ga aamuko udan ko ponno raitung edumu baddalu be Atoll raitunge teren bayegge edumuge matin baddalu baaba dinuma council musala ge nama efada baddalu bewen intizam council majlisne demmewari hama me raitunge rukun kamego etto beluma gule gotun tankole tafsil ko lifa madda me land use plana taraki plana mifada taketiga ಕಾನೂನುಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋತಿ ರೈತುಂಗೆ ಬ್ಯಾಬೆರಿವಮ ಎಕ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಸ್ ಕುರಂಗೆ එහෙනකව ගොවන් දෙක එකතු ගේ රයිතුන්ගේ ගබූලුග පාස් කො කොන්නෙච්චක වුම බඩ බාරවලා ගානුනුග ගෙනස මාද්දායි මලගොඩු එදෙන් ඩට් කොන්සෙප්ට් එකස් එපද රාදිමියපුර ස්රාංගල රයිතුන්ගේ රූපුන් එකම ගො එක්කම් කටවරවානේ නිසාමේ හින්දා ගවයිද ලාද algon kudon kiyade raitunge ruhum waki kamegga beenuwa kankama ganuna gavaaidhu kandalaakawa kankama adi enormous council kandala kankama raitunge ruhum egge vote ku nuwata response form beenukuge hodamma raitunge ruhum eggote belumam ge intizam adu sulta kandalamani council kama ekura wakti committee komme kamegge separu committee kunne raitunge ruhum eggote vote nimmani raitunge etuga aamu vote bawa evotu natijani raitunge ruhum egge balam benuwa kamege mawlumata ekka ruhum egge belumuga amal kuran sule vihidwas kurin annane mawlumata ek yulan kuran ham raitunge ruhum kamegga hodam benu banja vihidwas kurin yulan kuran dehene yulanuga tirigawa mawlumat kunna dehene ruhum oikkoi balam defa kamaki kobaka saafwan dehene kon rashkar not kon sarahaddaka nisbaba kamekkan saafwan dehene ruhum oikke bala nimmanjeheni kon taarihikkan hingenjehene nimmanjehe taarihige niyalla vote hagwa raitunge tere mehi insatta raitunge baaveru nolibichchena ekamuga raitun goten nimma kuriyegen ekamuga
council gote nimma ekam kuriya gendana ekam bayane onna paane rohon dinoga amal kuram bi getta bayan kurun vote kunnama vote luge intizam aje kunnan gadiya tanna form kunnama form len adi hushaelhun munna gadiya tanna sida vote la rashun deru waragina rayitun ole maale gehme sida vote la me nikah kamega rohon hiyaalu noodi daanati response form beenum purane gottebes megetere kimana vote lagen fiyawa hen gotaka rohon ekku balana response form beenum kokin annane gotta rayitun hiyaalu response form oda hiyaalu macca kame nimmeni atoluga vejja atolu vote hakwa rayitun ge vihinsatta pura madanu aladege rayitun form pura ho anama मेरी कमेटी काउंसिल के सियासत तक मशवराकुरुन सियासत तक मी एक्शन प्लान हरकत बदलकुरुमा टका कमेटी तक वर्किंग ग्रुप नूनी मशवरा होदम ऊपर अदान होते कमेटी तक वर्किंग ग्रुप सदा इरुगा रश काउंसिल तवगे आम मेंबर कमेटी तवगा बैवरिगान पुरम वाणे रश काउंसिल तवगे अंगे मेंबर कमेटी तवगा दिबेमाने अंगेनोगे तरकिया मसेकरा कमेटी मेंबरुन तिबेंबाने अतोळु अदि रश काउंसिल इदारा तोगे मुवज़्ज़फ़ुन हिमेनेंबाने कमागुळे अतोळुगे कुलब जमियातन हिमेनेंबाने कमागुळे अतोळुगे व्यापारितन हिमेनेंबाने कमागुळे कंसल्टेंटुन हिमेनेंबाने දෙම්ම භාවගේ වසන භාව කවුන්සිල්ගේ සුලූකී කංකම් ගඩිය Haaziruma rasmi daturtawga Haaziree badhattana gotta opiyan nukun Haaziree badhattana gotta gadije omudeida civil service ke kaadge sonna gotta mega medical certificate hushaelhun council memberunge vyapariya maslahatukan hamakurun pasdola savana mata council dhauruge 𝑻𝒊𝒎𝒔𝒕𝒂𝒎𝒔 annani parattoge eparattoge vyapariya maslahatukan takan anna oni iture laswegen enhafta terega liyumakun council idara mushala council dhauruge adhi maslahataka oni iture annanawa hafta terega liyumakun council idara mushala maane council rais council lab rais council member council ke secretary general council ke muwazzaf eparatto ke maslahat council idara aamkram maslahat hoshwara halatu vyapariya de enormous maslahaten himene kame council ga hingano eparaten ekamuga muwazzafun mes council member mes council rais lab rais baruma ki kusheke व्यापारिया मसलहत के दफ्तर निमाता का बया कोपा परातो एपरातो व्यापारिया मसलहत हिमने दफ्तर के कुलावालो अन्नरे मालूमात काउंसिल इदारा शालमान एबेस व्यापारिया तो व्यापारी के हिस्सा है मन्ना व्यापारी के मालूमात मिल्कुगावा बिंतो के मालूमात दरनी के मालूमात सेविंग अद इन्वेस्टमेंट अकाउंट के मालूमात सियासी पार्टी जमीया यूनियन में के बैरिया पावाना है मालूमात की मसलहत का काम आलोन में देखेनी मीगेन कामेक मिकमा गुलमुरी कामेक काउंसिल इंगानवा मसलहत तक दफ्तर का हिमेने कामेक काउंसिल तेरेगा इंगानवा एकमकुम मुवज़्ज़फ़िन नूनी काउंसिल मेंबर बारियावांजे ने ऑटोमेटिक बारियावांजे कांकम बाउस कुरुमेन ने साफ को एंगे मुन्ना निको दफ्तर एंगम तक मुन्ना नि दफ्तर මේකුලවාලා දක්තර ආදී ආමෝස් කොප්ප හොන්නයි එහෙම රයිතුන් නම් එංගේ මේ නිවන ව්‍යාපාරයේ කිස්සා වන්න මේකම හැමේම එකමාගුලේ බද්දලුමේ ගේන බෑරේ අර සාප් කොෙගේම කාමේ ඉගාදියස් රයිතුන් නම් එකම ඉගිදික්පුරම් හවුස් මෙම්බර් නාදී ඉගිදික්පුරම් ගාදී මොසෆ් නාදී ඉගිදික්පුරම් චාගවර පොඩ මිසක්කම් රකෝත් तेरे सुलूकी बाय कांकम एक तेरे बाय कांकम पारा कुरान काउंसिल के प्लेन तक सियासत तक हमजीबा इजरात तक पास को गरारू तक गवाइद तक अमूर तक इर्तिराम को तबावा जहन काउंसिल मेंबरों में समझो काउंसिल निर्मन तक दफात पियाले पाल कुरुम गवेस
hiyaalu tapatu vias nimmu nimmavani abadabiyatum kamadi democratic hamatakum ka gabulko enu e nimmuma kudayamis ko genwan eya respect kuran jehene eya rekolu waga dekkes tika bike me moya nimmu me kekala gekkota waga dekkanwan e nimmuna waga kame nimmuma bawadi kama nugabul bes nugabuluma ki masade రైతున్న ముహాతబుకు ఆముతనగా యాదే పాల పురాణం కౌన్సిల్ మువజ్జఫెన్నమ ఎవాహకం ఎదక్కని ఎమియాగ అమిల్ల హైసియతు కౌన్సిల్ మెంబరుంకు వా ఆముతనగా వాహకే దక్కన్న ఏలే దెక్కని కౌన్సిల్ మెంబర్ගේ హైసియతు ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕುಗ ಅದು ಬೇದುಂಗದಲ್ಗ ದೌಲತ್ಗೆ ಮೊದಲ ರಕ್ಕಾತಿರಿವಾಮಾನೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಸೀಲತ್ತ ಬೇಣುಕುರಮಾನೆ ಇಸೋದು ಕುರುಮಾಯಕು ಎಮ್ಮೆ ಕಾದಾವರಿ ಗೊತ್ತುಗ ರಸ್ಮಿ ಬೇಣುಂತಕ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದ ಕುರೈಪಾವ ಬೇಣುಂತಕ ಕೌನ್ಸಿಲರಕ ಅನ್ನೋದ ಮುವಜ್ಜಫಕ ಲಿಬಿಪಾವ ಮೌಲೂಮಾತೆ ಬಾಕಿ ಪರಾತಕ ಮಂಫಾ ಹೋದ ದಿನುವ ಬೇಣುಕುಗೆ ನುವಾಣೆ ಬಾಕಿ ಪರಾತಕ ಪ್ಯಾದಾಯ ಹೋದ ದಿನುವ ಗೊತ್ತು ಎಬ್ಬೆ ಸಮಲೆ ಹಿಂಗಾಗೆ ನುವಾಣೆ අදි වගේ පරාතක පෑදා හොද දිනුම නෝ තමිල්ල බේනුම ආසිල් කො දිනුම මගාමක නොපුස් බේනුම් කො ගෙනවාන දෙන්නේරි හවන බාව කවුන්සිල් ඉදාරා ඒගේ තෙරේ මීඩියා මාලුමාත් දිනු ආමුක මාලුමාත් දෙවෙන් ජෙහෙනේ උසූලේ අම ඒ රයිතුන මාලුමාත් දිනුමටක කන්සල්ටන්ට් උන් අයන් පුරවිදානේ කවුන්සිල් තක කානೂನಿ වකීලුන්ගේ හිතුම කවුන්සිල් හොදිදානේ Bengal Babu, the Secretary General Gule to me are Majilia Mushali Mule, Shalom. Every Sishara Kope Mihar, gavaaidhu the Councilge kurumah, next Secretary General Ajan Gavaaidhu Selji draft to guys, elhuun draft to guys, take a Barabada Park of Paper Council, Kurumah and Jehenka. Yafaria Habana Babu, Yafaria Taraki Rava, Taraki plan to Atoll Femi or a Mohim Mata come out. Atoll Femaruga, Taraki, Siasat, the Kandele, Andala, Yagule, Gavaaidhu, Siasat, Tampis Kurma, Kuranje, Kanga Kurani, Atoll Council. No at the Council, Atoll Council, Kandala. Raf Council Taka, Atoll right on the Ben, Raf Council Taka, Atoll right on the Benova, Hidumeta, Kurtilmasha. ඉන්සානි ගුදුරති උම්රානි අධි ව්‍යාපාරික වසීලත් දෙමෙහෙට්ටේ ගොතුක මුස්සදි කුරුමා පුරියංගේ පස්සාර නමාස්කෝ රෆ්තරක්කි අධි රෆු ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් එක බිනා කො අතොල් තරක්කිගේ ප්ලෑන් ගානන ගවාදෝ ගොතුම අතින් පාස්කෝ තම්පිස් කරනවා රෆු ප්ලෑන් තක් කුගේ මච්චන් අලවන්න වෙන අතොලුගේ තරක්කි ප්ලෑන් පුරුදු රයිස් තමයි කනෙක්ට් කරවන්න राष्ट्र तरक्की के प्लान तक आदि लैंड यूज प्लान तक बिना विफावा अतोल तरक्की के प्लान अतोल काउंसिल इत्तिफाक का हुरिया मेंबर हूं एम्पस वेगन्ने भास्करंजे है अतोला एम एम्पस आगत तरक्की प्लान आगोनमेंट नजे है एमने एम्पस से हमें का गेन्ना अतोला राष्ट्र तरक्की के प्लान आदि लैंड यूज प्लान तक एकुलवा नमाने राष्ट्र काउंसिल तक अतोल काउंसिल के मीगत पाहको पौना एकमकी गानों का सर्च काउंसिल तो के प्लान अतुल काउंसिल का हिस्सा हो अतुल काउंसिल का मशवराकुरुन बहु सरकारों कमा पे इदारा तक लैंड यूज प्लान सुद्धा हो तो मुशाला इशारा को गानों का सोचने अलगोंड कबूल कुरुवेनी पुरिहारा से कमिसार का मी ओडेला तंग हादंग अलगोंड में नका उन्हीं में एक बार मस्सा तो हाल लगे तार काम के राइतु न बेणवे में पूरी वसीलता पैसा या बीमा इनमें रंगल गोतु का एक ही राजस्व के बेणुंता इनमें इसकंदे काम का पेलिके तरक्की के प्लान और गवर्नमेंट के ने निकाल मादा का गवायद के कानून तीन
ව්‍යාපාරික වාදවරිකම් හානිකරු මේ අලුගොන්ටේක එකතු වරම් මෙන් මාදා එකම එහෙන් කවුසිල් තෝ hingaa ගවායිදු මාදා ඔන්න අටි අලුගොන්ට එදෙන් දාදේ කවුන්සිල් ව්‍යාපාරි මුවාවලා hinගම් වානි ව්‍යාපාරික වාදවරිකම් හානි නොවානේ අන්නනේ විගොතුගේ මතින්නේ මෙහා මිසාලක STO එක ලෝෂම් පුලි වික්කියකස් අලුගොන්මෙන් මිතාංග කම්මතේ විහාර හදා ලෝෂම් පුලි වික්කන්න නොවානේ ගුණම් නෙවෙයි ආමුන්ගේ ලාභය hingaa ව්‍යාපාරි මුවාමලාත් අබ්බස් එකම කුරවේ හේදය ආලා බලා එකමක ආමුන්න ලිබේ මම්පා උඩවෙගේ නොවානේ වාදවරි ගමින්න ව්‍යාපාරික තෙරේ කවුන්සිලකම් වක ආස ඉම්තියාසයක වදිගේ නොවානේ ඉසාක මිතාමින් දාතොළුගේ සරුකාරෝ මේ යව බොන එතම් කුයිය දෙවිදාන දැන් ඒකේ බස් හරදෙන් අදි දවලතුක බජට් හරද පුරා දාන ව්‍යාපාරික ආදායම හොදාක බේනුමයි එතම් කුයිය දෙවිදාන මේ කවුන්සිල් දුවාලක දිහරු පියාරස් කොට ඒක මිරාෂුගේ කුලී කොටරි ටූරිසම් ව්‍යාපාරයෙන් ඒ වර පොඩු මස්සලේ විතනන් හාස ඉතිහාසයෙන් එබයි එතම් අගයකම් කුයිය දෙවෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එන්නෝ බැංක කො ලෝන් නගාවතෙන්නෝ මෙච්චර දක්කන්ජේනියන්නෝ එහෙනම් මෙතන ඒ කොටරි කුජෙ දෙවිදානේ දියලු කියා ඒක එයෙන් හාස ඉතිහාසයෙන් ඔයගෙන්නුගේ ඒ වන්නනිය ව්‍යාපාරය ඒකසව මිරසුග මනදුග කොටරි කුජෙ දෙනියෝගේ ව්‍යාපාරියා ඒ කුලෙ ඒගොත්තක ව්‍යාපාරි පෙරියක කවුන්සිල් එක වදේ මේ මාද්දාවේ නිමාද්දා රියාය කුරුමෂා කමා ගුලෙගෙන් උපදේ මස්සත හල්ලු කරුම අතල් කවුන්සිල් ගවායිද පාස් කරන තිබේ ෆුන් දෙ නිමාද්දා මේක පාස් කොපියා ඒ අමිල්ල ව්‍යාපාරිය බර රංගල කමක බෙගෙන් ගන්න බෑගඩු කොන් අලුගඩ දැන් ඒක හයිලයිට් කරවේ කන්තත් තමයි පාහකුරි එහෙම තිබේ ෆුන් බද්දලු පෙරතන් කර දිගුස් වාහන එහෙ නමස් තිබේ ෆුන් අව කොමෙබේ ෆ්ලෝක ෆෝර්සතේ දිනමක් බහෝ අලුගොන්නේ බෝටන් ආන්ජේ කංගම බෝටන් බරබර ශුක්‍රියා ඇංගෙල්ලාලා අලුගොන්නම් දෝවේම බාග කුරිය ගෙන්නම Council members member hingaa gavaaidhu gole gothun members ka paha koran hodiya angilla Proud fan in the account of what bar MS member gunne inge to me biwagutu daalo illa pe walun ඉතිරාස නුකුරාණම දෙන්වයි එජෙන්ඩා ගත්තෙන් අලුගොන්න නිම්ම හොරි කංකම මෙතනි අලුගොන්න කුරිම ස්වාහ කුරි ගොත මේ hingaa ගවයිදු මෙරේ පාස් කුරවේ කන්නේ එහෙම තිබේ ෆුන් එකම ඉතිරාස නුකුරාකම අලුගොන්න කියන්නේ ඉතිරාස කුරා බේෆුලෙන් ඉන්න වෙනම එකම පාහ කුරපත් එන්නෝනි දැන් අන්න බද්දලු මේ කියා කුරවේ hingaa ගවයිදු පාස් කුරවේ එක්සාව කියන්නේ අලුගොන්න මෙන්ගේ last comment no me ogutu mi LGN ves ituru by badal gennam beenum wegen last kurang ebe from 84 team mi far me last second me anek ema me council hushaelawa kantaka beegutu mashwara algon me mire pura member ku salagweri kan nekkama me balani itura ehme vote nimmam uri kankam algon vote angana vote angane hama roll call vote එක කොම්ම බේපුල එක ස්නාම් ගෝීම vote දෙබ වෙන වඩා ගන්නවා ගොතේ පාකුර පින රඟලුවාන් ඒ vote දෙන්නා දේවා නොදෙන්නා නොදේවා Noonu Atoll Council ධාරාගේ මිදකන්ත කයික පකින්නවා එම් පුරතම එජෙන්ඩා එක Noonu Atoll Council ධාරාගේ
bank account BML ga do me account BML ga holwawa bank account ga algonduge soya ay Atoll Council rice ge soya ege iturum mi assistant director Abdul Hamid ge soya ituru kurumasha urige mi council member unge soya kurumah e uri council rice Ali Zafir Adam Faiz Wasif Muhammad Ali Rausham ge soya kurumah gararu Bank Authorization behey තිබේපුළුම් එකම් පාස් කුරුමා වේගතුන් බෙකිලබා ගොතේ අලගොන්ඩු නංගෝවීම විදාල දෙනු මේක අධිපාල් කොල්ලම් බේනුම් කමෙන් එකොයි මේ ගරාරු අලගොන්ඩෙන් හුෂාඑලීම බැංකුන් අධි තිබේපුළුම් උරිහා කවුන්සිල් මෙම්බරුන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් මෙදුවරිකෝ Atoll Council ke member ekkan internet banking update kolla den jehe wada annawa me aarthi weflum unnani council rice ekama algonde itun update koppa ege iturum wes me ituru magame gotakannu iturak tibeflum baaveriwa kamek gotak innane information form ga ituru kankan liyeven inna bay එබෑග Atoll Council ගේ Noonu Atoll Council ගේ member එකම පාකෝ information sheet update කොද්දිනුම් එදෙන් අදී එකම් update කරවමපව secretary general ලා ගාදිනුම් එහෙම මේ ගාරාර vote දෙනවා ගුලවතුන් අලගොන් vote එක අහන පුරතම මනදු council rice අබ්දුරහමාන් සොබි शुक्रिया राइस अळुंडु जी गरार तायदु को Magudu council rice Fatullah Nasir algon taayid kora Landu council rice Abdulaziz Muhammad gota pass koran algon taayid koran Embadu council rice Hussein Abu Bakr algon ti garaar taayid kora Noonu Atoll Council rice elhuun algon ti garaar taayid kora Dhiraagu council rice Muhammad Rauf Taid rice. Malindu council rice Muhammad Hassan algon taayid kuran ti garaareh Lohi council rice Ibrahim Muhammad तायद कुरान शुक्रिया Iladu council rice Abdul Majid Muhammad Ate garaar pe gota pass kora algon taayid kora Koddu council rice Muhammad Musa algon taayid kuran ti garaareh Shukriya wadan tibbe emma council memberum garaara taayid kurawan wati then algon vote ngahani Noonu Atoll Council idara ka miharu beenum pura internet operator vitura ei uridu Dhiraagu Internet operator ge iduma beenum pura pass kodinu mangedi me audit ge beenuma algon pass kuranje beenum dema algon agenda me item Abdurrahman Sobi Manadu Council अळुंडु तायदु को Magudu Council rice Fatullah algon taayid kora rice Landu Council rice Abdulaziz Muhammad rice algon istia gota pass koran taayid korenge to Embadu Council rice Hussein Abu Bakr algon taayid kora Noonu Atoll Council rice Ridwan algon taayid kora Dhiraagu Council rice Rauf Taid kuran rice. Malindu Council rice Muhammad Hassan shukriya rice algon taayid kuran ti garaareh Noonu Lohi Council rice Ibrahim Muhammad algon sam तायद कुरान शुक्रिया Iladu Council rice Abdul Majid ade algon taayid kora ti garaar shukriya Koddu Council rice Muhammad Musa ada algon taayid kuran emma emme weflum ge taayida ekko me item wesa ormen agenda item sawapota passwi mire badhalu
algon nimmalum kurin me by kanka waakolla beenu hingaa gavaaidhu adhi algon mennam me hadan masekke prashnu kamka vias siyasattaka usultaka hingaa eluga ekankama kule baawalu gavaaidhu usul paum annana ema niwagutu algon menna saka mali kankam noni dimagule kankama kule hadana usultaka chi hingaa gavaaidhu nunna ebeswaraka nunna epada visnuntak ආකෝ ෆෝටස් හිංගාගවාද මල්ගොන්නගේ හිංගාගවාද උන්නාන් එපද බෑත පරම්පොඩක් නිකෝ කවුන්සිල් හිංගමා ගෝලේ කංක මෙකනි පියාස් පොඩක් හිංගාගවාද ලෙවේතෝ බලාපේ එම ඒ කවුන්සිලුම් හිංගාහෙන් කංක හිංගාන වෙත්තන් අද අලගොල් මෙච්චේ පරම්පොඩ මෂ්වරාකුරුන් කොම්මතවාද පකින් ලියම් දැන් මෙයදු නෝනු අතෝලු COVID task force boy waram muhim discussion ne hinga me waram muhim malumataka wana raitu naves adi resort to mase pura kutin naves ei quarantine uma elhun anelhun quarantine nu wagotta malen bias quarantine wagotta resort bias rashan anneruga HPA ge hudda odan e kina wagotu තින් හතර දු තිබෙන් ජයගොතම ඔන්න ඔතුන් ඒකි මානයි මොයිකම නුංකම ගබුල් කුරුවේ කමසා හැමේවා කරන්ටින වාන් අන්නම් බේනුම්වා කරත්තක කවුන්සිලන් එදුමු කරන්ටින උත්තය එක්ක ආද වෙන්නේ නෑ බලවන්නු ගබුල් කුරාගොතුක HPMS හදාපොයි පර බුද්ධි නුජේ කමෙන්ක ඔය රංගල් හල්ලේ කොල්ටාසෝ අශ්වරාකෝ තලවන්න ඉවන්නේ මෙරෙනෝනි මාදව අවුත්තේ ගේවාහක ආමස් කුරානේ එහෙම කරන්ටිනවා අන්න මියක කොම්මෙන් උජේ උත්තර නැතිගේ උත්තර දෙවිගෙන් දිහා බාරදෝ නාක රාෂ්ට්‍රකෝන්සිල් උත්තේ දිනීම ආම කරන්ටිනු ඒවා උසූල් තව තෙරෙන් පරවාතේකම කරන්ටින් වෙවිතා දැන් කොවිඩ් ආගුලේ නවදෝ මාත විහාස් වඩා task force na adhi atoluge khada me kakka geha petrol diesel la me pada taketi errasuga madure maneraluga kinaya noni ekbaralu gore hanebaralu nunna halatu baad ehmai mawduma to ettagum pennana gotaka government nihar Atoll Council me swane adumat sheet ek abud update wa gotaka arwa panekka positive komori ralsha ane quarantine ko miyutti viralsha nuwaralsha isenge gotaka e mawdumat maadana peshike aanmu beeluma te oriha concept kumes raitunna e mawdumat abud update kor dinuma kete ti aagastana alhamdulillah barapada shukriya Noonu Atoll Council ge timana baddalu eremini oriha member unna barapada